Umwanya w'amakuru yihutirwa agezweho hirya no hino mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi hose, aho muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru yihuta. Ni amakuru arebana n'umutekano. Muri ano makuru turaza kugaruka ku biri kuvugwa mu gihugu gituranyi cy'u Burundi, aho ibintu bisubiye gukomera cyane, aho iki kibuga cy'indege cya Bujumbura igisirikare kirabangamiwe cyane. Ibikorwa vya gisirikare byahagaze kuri ubu ngubu. Abo bita abahaka b'igisirikare binjiye muri systeme z'u Burundi kuri ubu ngubu. Abategetsi b'u Burundi bafite ubwoba bwinshi cyane. Turagaruka ku matelefone ari gucicikana. Perezida Evariste Ndayishimiyeho ari gutabaza ibihugu by'Uburayi kugira ngo bimutabare kuko abona yuko ageramiwe. Ibintu byakomeye cyane. Turaza kugaruka kuri ano makuru. Ni bande babinjiye muri systeme za gisirikare z'u Burundi? Turaza kubabwira abo bari bande. Ni mu gihe M23 yakomeje kwinubira ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye muri Congo. Ni mu ntambara AFC M23 ihanganyemwo n'igisirikare ca FARDC, aho FARDC ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi, nsoresore za Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoziho nyabwoko mu Rwanda, cyangwa wasize ukoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Jenoside yibasiye abo mu bwoko bw'Abatutsi. Muri kano kanya rero turaza kubabwira ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeye cyane. Umutekano wabuze. Perezida Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bukomeye cyane. Umwanya n'umwanya bari kwikanga ko abo binjiye muri systeme za gisirikare ndetse n'izo ku kibuga cy'indege bashobora gukora ibindi bitero bikomeye cyane. Ibyo biruko mu gihe M23 hamaze igihe yiyamiriza kure ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi biri gukorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri kano kanya tubazaniye amakuru yihutirwa cyane, ntucikwe nayo. Muri kano mwanya kandi turababwira amakuru aho AFC M23 yitegurira guhura na Kinshasa mu Busuwisi. Yatanze umuburo ukomeye cyane. Uwo muburo turaza kubabwira ibyo AFC M23 yasabye Perezida Felix Tshisekedi. Umuburo ashobora kurengaho AFC M23 igakora ibintu bidasanzwe. Ni nyuma yuko AFC M23 yikuye mu duce yari yarafashe ho ibirometero 30. Muri ano makuru turagaruka kuri byinshi biri kuvugwa cyane. Nimba utarakanda ku ijambo subscribe, kandaho. Nimba kandi ukoresha ururimi rw'igifaransa, reba handitse ijambo sabone ukandeho, ukore no kunzogera kugira ngo igihe cyose tubonye amakuru nk'aya yihuta uzuba mu ba mbere bashyikirwa nayo. Amakuru aba yihuta kandi akomeye acukumbuye, ntandi wayaronka usibye kuri no chaîne ya YouTube Inkuru TV. Reka tudatinze tugaruke kuri aya makuru mu buryo burambuye nk'uko nari mpejeje kubikubwira, cyangwa nari maze kubikubwira. Mu Burundi ibintu byasubiye gukomera cyane muri iri joro. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura igisirikare kirabangamiwe cyane. Ibikorwa bya gisirikare byahagaze mu buryo butunguranye. Ubwoba ni bwinshi muri kano kanya. Amakuru aturuka i Bujumbura mu Burundi aravuga ko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ibitero by'ikoranabuhanga byahungabanyije ibikorwa byose by'indege, bikaba byateje impagarara zikomeye mu nzego za gisirikare ndetse n'umutekano. Amakuru dukura mu masoko yacu y'ibanga yizewe ngo icyo kibuga cyari kimaze iminsi gikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare birimo guhereza indege na drone byifashishwa mu bitero byagagaga mu bice vya Uvira ndetse na Minembwe. Aya makuru avuga ko ibyo bikorwa byahagaritswe mu buryo bwihuse nyuma yuko systeme z'ikoranabuhanga z'icyo kibuga zinjiwemo n'ikintu kitasobanuwe neza kimeze nka virusi itazwi, cyatumye habura ubushobozi bwo kugenzura indege zihaguruka cyangwa izigwa kuri icyo kibuga. Amakuru kandi agaragaza ko hari hateganyijwe ibitero bikomeye byagombaga kugabwa ku muhari
AFC M23 urwanya leta ya Kinshasa na Twirwaneho mu rwego rwo kwihimura ku gitero cya drone cyabaye mbere cyahitanye abasirikare ba FARDC n'abo ku ruhande rw'u Burundi barenga 50. Icyakora amakuru avuga yuko ibyo byose byaburijwemo n'iki kibazo cy'ikoranabuhanga cyabaye gitunguranye. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko hari amakuru avuga ko indege ziturutse muri Angola zari zimaze iminsi zigera kuri iki kibuga, ndetse hari hategekanijwe izindi nyinshi mu rwego rwo kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare. Gusa ko ibintu byifashe ubu ibikorwa byose bisa n'ibyahagaze burundu. Ubwoba ni bwinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. AFC M23 yoba yinjiriye iki gihugu ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze yumva impanuro yagiye ahabwa n'uyu mutwe urwanya leta ya Kongo. Amakuru akomeza avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zatangiye kugaragaza impungenge zikomeye, cyane cyane nyuma y'uko na radari z'iki kibuga zivugwaho kuba zinjiwemwo n'aba bahaka baba bayobeje amakuru izo nzego zari zifise. Ibi byatumye ubuyobozi bw'igihugu butangira gushaka ubufasha mpuzamahanga, aho bivugwa ko Perezida w'u Burundi yatangiye kuvugana n'ibihugu byo mu Burayi ngo bimufashe mu gukemura iki kibazo cyihutirwa, aho telefoni z'urutavanaho ziri guhamagara mu bihugu by'u Burayi cyane cyane muri Amerika. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko ibi bitero by'ikoranabuhanga bishobora kuba ari igice cy'intambara iri kugenda ihindura isura, aho ikoranabuhanga riri gufata umwanya munini mu guhangana kw'ibihugu n'imitwe itandukanye. Bivuga ko iyi sisitemu y'ingenzi nk'izo ku kibuga cy'indege zibasiwe bishobora guhagarika ibikorwa byinshi by'ingenzi mu gihe gito cyane. Kugeza ubu nta rwego rwemeje ko ku mugaragaro inkomoko y'ibi bitero, ariko impungenge ni zose i Bujumbura, cyane ko hari ubwoba ko iri joro hashobora kuba ibindi bikorwa by'umutekano muke bitewe n'iki kibazo cyateye igikuba mu Burundi, aho tuza kugaruka kuri iyi nkuru ubwo tuzaba tumaze kubona ayandi makuru ku cyoba cyateye ukwinjirirwa kw'izo systeme z'igisirikare cy'u Burundi. Tugarutse ku makuru ari kuvugwa muri Kongo, AFC M23 yitegura guhurira na Kinshasa mu Busuwisi. Yatanze umuburo ukomeye cyane nyuma yo gusubira inyuma ibirometero 30. Ingabo za AFC M23 ziri mu bikorwa byo gusubira inyuma mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiganiro by'amahoro bitegekanyijwe n'impande zombi. Amakuru haturuka mu karere ka Rubero avuga ko kuri uyu wa gatandatu AFC M23 yavanye ingabo zayo mu duce twa Pitakongo na Bunyantege ndetse no mu gace ka Minova muri teritwari ya Karehe. Utu duce twiyongera ku twa Mpeti, Kanune, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambu two muri teritwari ya Warikare, aho ingabo z'uyu mutwe zigenzura. Bivugwa ko ingabo za AFC M23 zasubiye inyuma ku birometero bisaga 30 uvuye mu duce zarimwo nk'igice cy'amasezerano yo kugarukana ibiganiro by'amahoro. Julienne Katembo, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yavuze ko gusubira inyuma kw'ingabo za AFC M23 biri mu bigize ibiganiro by'amahoro, aho impande zombi zigomba kugera ku ntera yemejwe kugira ngo ibiganiro bikomeze. Katembo yongeye ko AFC M23 izi neza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo atazubahiriza ibyo impande zombi zumvikanye, kubera ko ingabo ze hamwe n'abarimwo Wazalendo bagikomeje kugaba ibitero
byibasira abasivile. AFCM 23 kandi yaburiye ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kurenga ku byumvikanweho cyangwa igerageza ry'igitero riturutse ku butegetsi bwa Kinshasa rizahita risubizwa ako kanya kandi mu buryo bungana hakurikije ibisabwa n'umutekano. Ibiganiro bikurikira bitegekanijwe kuba mu Busuwisi aho impande zombi zizaganira ku mahoro, bikaba bitegekanyijwe gukurikirana ibiganiro byabereye Doha, Qatar. Ibi bikorwa bigaragaza ubushake bwa FCM 23 bwo gushyira imbere ibiganiro aho gukomeza intambara, mu gihe amahanga n'abanyamakuru bakurikirana hafi uko impande zombi zubahiriza ibyo bemeranyije. Tubibutse ko mushobora gukomeza kumva amakuru ducisha ku Nkuru TV mukanze kuri subscribe cyangwa sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Mu kandi kanya n'andi makuru azaba agezeho azaba ariko avugwa cyane hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda by'umwihariko. Ibihe byiza nibyo mbifurije.